Pon hombre mro na gesto dalon Velo dalon ve bo mosamat el merda hayron bo mosamat el merda mgol ror mana mutavarda az doşake dinim dalo qabsarda tikimci tarunum tutune celik blo medme barda dalol bu qurbo tarunum tamir çortelo da do parda hatta savalo li khasad min khobka kullu darda دلو دل تمام پیشتو خبر ده دل تمام تن قاره دوست مرا مسواد بره ور برده دلو دلو لو لو Dine voledine 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 Aretul merobe kabotol pareto te yor bichine khavarota te sakalo lemordine zamone makarme nove tagotene lenye makavorote dutachinotene chobe makarme dutameskrine دلول رو بابه مسکنه دوشا گل مرناشون پشکو پیدل خواستنو شجنه مولو دلیل وجدنه ملنی خروق حولکو مولو دلیل دو کدوتنه ورو دره دلیل هوتل گرتنه مخجور دو بردو سپوجو لروجنه کدل سر خدو سبول گشنه خرود کنه گلگوسن جلدنه پیپونیو مکته فلکول کنه رل نوبل مرن از سر سونی دوخم دلال بقربان نوبل ربوندنه از خواره پیغمبر قرا و کالت شنو مرنشتنه و رو شارژ کن پیش من سر دوتنه برو تایو منو دل بچکرنه دلالو دلالو لو لو ماره دلالو لو 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 ماره دلالو دلال لپون همره مرو نگشتو دلال دلال برو برو بوار عردش البه دلال برو بوار عردش البه خورنو مرده قلب به خونیو مکنو قربه دوشگو مردش البه یاستگو مکبر به برو مول مريو قنول وربه سینور مريو رو کفر به عشق محبتو منو دل لبرو شرشکر به دلال دلال لو لو ورد لا 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 نره دلو دلو لپان عمر مرا نگشتو دلو والله كاكا والله صوتة طيب خوش بود دلارك تاوتي Burada Hüseyin Ekici'ye çok teşekkür ederim. Vassalavimiz bura ürara tazak basta Hüseyin Ekici'ye. Hazıkın ha gödüde sarma. Haftaydı na haftaydı. Tabii ama sonra ki programı bikini ama rozine ki hafta ki marra konukwa. Kan ha gödüde sarma. Slav ma verhana. O tazaka ki Muhammed amdı masaj koyduş bikhuni. Taze. Hare. İyi akşamlar. Ben Bindal köyünden Mehmet Hüseyin abiden Hamade Ağa türküsünü tüm Mumsurlara gelsin. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar.
Abilerim ben Bağcılar 100 yıldan Yusuf Ay Yıldız. Mahmut Çınar'dan asker türküsünü istiyoruz. Tüm Malatya, Pütürge, Nohutlulara özellikle Uğur amcama armağan ediyorum. Saygılar. Ben Şevket Gencer. Kamıştaş köyündeki Emine Belek ve Gencer ailesine sıradaki türkü gelsin. Selam ben Hasan Vurmaz. Ramazan enişteden. Tabii ben enişte kurum ama ya. Ya işte tabii Hasan Maraş'ın daha çok teşekkür ettim. Selam ben Hasan Vurmaz. Ramazan enişteden bir parça istiyorum. En yakın arkadaşım Ömer Tetik'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar ben Urduzu. Bayram